سلام الله والرحمة عليكم يا ولي الله. أتيناكم وأجرناكم وقفنا يا ولي Allah. Rahmat sareng salam Allah tetap naka wali Allah. Abdi sadaya jiyara Calikna karana Allah. Sa'idna idlakinakum qasadna ya wali Allah. Tawassalna bikum lillah. Ajibu ya wali Allah. Tepang anjen abdi bagja mugi dikabul panaja tawassuna kusalira mugi kabul nudi saja. Rajawna mimma jayakum litad'u ya wali Allah illa ar-rahmani ma yuram ladaina ya wali Allah. Antos abdi ku karoma ti anjen ya wali Allah. Ka Allah nu maha murah mugi saja diijabah. Talabna wus'atar rizki halalan ya wali Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wassalamah
وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Mugia rahmat Gusti Pangeran tetap ka Nabi Muhammad Nabi junjunan ku sholawat mugi sing dugi abdi sadaya ka tanah suci lan tiasa ziarah ka makom Nabi nu gaduh kautamaan rahmat lan salam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. وحج البيت في الحرام سرارا يا ولي الله. Mugi abdi jembar rizki nu halalti Gusti wali sareng tiasa angkat haji bolak-balik kiliwiri wa husnan fi ikhtitamina kiraman ya wali ya Allah. Asa nurda asa nurta bikurbin ya wali ya Allah. Ku ngamoyakeun sadira mugi saena akhirna kenging ridho nu kawasa sareng caket kasalira. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhali. Mugi rahmat Allah kacahayana cahaya anu samar langkung samar moyana nu moya nemukakeun kagampangan Gusti urang sadaya Nabi junjunan kahlina nu barasi kaasabna nu pinilih sabing bilangan nikmat Allah lan utamana ya Allah. Ku sholawat mugi digampilkeun sadaya urusan abdi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.